haraihu mbica ya ugwati uria ukuwetwo ni Ndaraca ino ya tene ceceni-ini ya tooro ya Gilgil kaunti ya Naikuru ndingionekana no wakuhiriria uyu niguo ugwati uria urakuriirie ahuthiri a barabara ya Nairobi guthie Naikuru maitho itugi cia Ndaraca ino ikionekana miatuka imwe ikambiriria kũmumuthũka na ingi ikagonyoka ni kuremwo gwitiria urito wayo wa naiguru. Mihango ya kũmomora Ndaraca ino nĩyambĩkĩtwo ni ruhonge rwa Kenha. It has actually been there for quite some times, and looking at the structures, it is a safety concern which can actually be dangerous to the road users. Umomori uyu ugutabanio kuhingitwo mihango ya ukui kugerera rungu rwa Ndaraca ino nginyagia Jumatatu ya tariki 12 ruhonge rwa Kenha rukihia ahuthiri a barabara ino notithi ya kumoria niguo gwithema na muhatikano wa ngari ungionekana gicigirira-ini giki maunire barabara ingi ta ya Lanet kuhitukira Ndũndũri kana Kinangobu nginyagia flyover. So we expect the demolition will definitely be happening during curfew hours, and we expect traffic to be very minimal. And besides that one, we have created some alternative routes within. Umomori uyu uhanikite thutha wa mateta kuma kuri muingi megie ugwati uria ungimakora ituge ici cia Ndaraca ino ingiremwo gwitiria urito wayo na Ndaraca ingi ikagathikwo niguo gutigirira ona ino nguru ikimomoragwo mihango ya guthima urito wa ngari cia mirigo na thingithio. Kwa ihinda ria thiku 2 mihango haha igukorwo iri Kondorita umomori wa Ndaraca ino nguru ugithie na mbere itanya ari kugacirithio gitiri wa athii aria marahuthira barabara nene ya kuma Naikuru guthie Nairobi. Kiribotera Inooro TV kuma itura-ini ria Tol Gilgil kaunti-ini ya Naikuru, njitagwo Ani Ngigĩ wa Nyamu.